ASDC party atumpen sonthong maputak chikhoi dun tek thei bupen dipu ru samson sing ti milbury thengno along ka chisong asai kedeng kedeng. Indigenous Faith and Culture Protection Forum atumpen dipu Gok Boys High Secondary patu aklam along Tribal Conference Pamanpon. KHDRC, Kuwa, LDO, Usuka, AJP, Lapen, AYCC atumpen parangke amai kang nipon. Dulbagri MEC constituency along Congress Asok Puru Kangrai. Eco-sensitive zone, animal corridor, Assam pen Meghalaya aduy hoy give and take policy la pen Karbi Anglong along AFSPA aputhak pen ASDC atum chikhoi dun dek thei pu pen jangmi ni phai khri hini arni dipuru samsing swing ti milbury theng no long ka chasong asai kedeng pon la pen yunu home minister aphan pinpur alo panongsi Karbi long ADC ari deng pen pinpur alo pajurdun long le ANC long le policy di tum kai te Assam Chief Minister Lapen Meghalaya Chief Minister atum chingki thanpon along give and take policy along nitum chikhoi dunik the athe West Karbi Anglong Meghalaya adu hoy block 1 and block 2 pen ke ilitum aprang pen daka chingki tang pen alam lo lasila so puthake aprang pen ilitum ko son sila solong ri kicherai ma la so teng sinonta do thim nang ji puselang litum pen jongpon border ay subang kala bangke avedet nang ji pavedet nang ji politicalize ledet nang ji la pake semer bangke constitutional boundary la bangke aprang te 1951 la teng pen sila bangke dilitu Karbi Anglong panang hojai paminai busini ASDC amai pu Chandrakanta terang pen kaning jepon atengke Karbi Anglong ka jironga adu hoilong eco sensitive zone lapen animal corridor ka pin chongji pu along bangke chikhoi dunik thi athi labang so hawar along ke hakko ipi phuadin pen stemi Karbi atum jirong ka chikim pon isi bangke eco sensitive zone ka semet la bangke aprang ASDC 1986 rangge ko hitamet 44 square kilometer menangan hitam menang kecarai pan bori lo kajironga hal suhutan nilitum ASDC sorkar bang chilo bang polisi nilitum cedang lo sorkar hin permasi council pen lama hal suhu bangke stop check lo kita nona bangke theklang lo eco sensitive mon jun puamen pen Karbi Anglong jasmer bangke suceng dhenta la pen duar bagore homosisi efek lo pulong tada bangke ili tuma bangke Karbi atum pulong te ijutang elam iki pendang lo kaddo kowe kereng iji kaddo kowe hitamela bangke ili tuma bangke nature pen inglong pen itung inglong sobinong lasin hill stripe usi pulo lasi ili tuma bangke ipo sensitive zone nanggi bi dak teke bong kruya roy nanggi bi tiger project tang ho pinila puson tang ho lahai bangke ili tum ke chak che la pen ili tum che song converdi la pen ningthelo la pen ili tum demand la bangke tongsilo pen la bangke chi withdraw ye phanili tum hin pen hitame SC pen ili tum isia demand pilo lapen ke thoma bangke semet Armed Forces Special Power Act 1958 hala bang so bangke fere mimi aprange Assam long ave pusi pulo lasi 1972 anikan pensi dak assembly long hitami adopt that dak bangke disturbed area act lapen Armed Forces Special Power Act bangke di dobom lo stan non head jong BJP government hin pen pulo north east bangke akangsam bantang lo Karbi Anglong hitame ingsamri lo no bangke amon kangsam mon san bang talo busi chipin dak lo social media pen kaddo go bisa teklong lo bangke non hejong central government la pen Assam government hin pen isia polisian lo la bangke Assam lo bangke district incorrect ke thom re phido la song bong pen Sirkeba district including Karbi Anglong di Mahasau la pen West Karbi Anglong la district ke thom pen aphan hitame la bangke Armed Forces Special Power Act bangke uthai the pusirang to bangke teng thiplo asila so bangka region ko pilo kupia putha karja pensi kupia lam the pensi lada ka bangke Armed Forces Special Power Act no puta peto kapre ga along hitame uthai lo Sirkeba bong bedak ke thong bong ni tum bangke inglong arar so bangke nang ke langram athe ilitum da ka bangke kache song pulang te ilitum bangke non ASDC ain pen hele kaman kache song to war bangke jut elo isi yang dengan ke nate so ke claim bangke ilitum chedon dun de madang te la puson ma non election bang bom hut lahai bangke ka semet law and order
Police, army joined kanak pacendek panaku pucot power ke bang ya pantol aso isia suggestion ma matre isia suggest ma matre isia conspiracy ma lasi ni tum arjuing tum lasi ning thelo la penis demalo ni tum pini dhorna long ni tum tak dipu dolo hamren long ta dolo la penako dokmokana dobom lo pen hamren dobom lo. Indigenous Faith and Protection Forum of Karbi Anglong District Committee atumpen jangmi ni pai kri hini ani por pai kri sia por malom Dipu Gov Boys High Secondary Patu Oklamalong Tribal Conference Pamanpon Alhuman pen Gya Yendra Burma Professor of Waton University Guwahati Parsuram Surya Narayan Suri Sangathan Minority Akhil Bharatiya Janatya Suraksa Mans Bolaram Phangcho Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Turam Ronghang MLA EMMC lapen ka prek man peng ke do tumta chetong dun lapen Karbi Anglong long prek zam hawar along ke do prek zam akhai tum stami labang su along chetong dun si methang akhai ki kan paklang pon Dr. Jiyendra Bormon pen kaningzi pon atingki Sidul tribe akhaya tu minority Christian along jongsi chipa okdulu putangki alang nitum ki ST puke chipun elo lapen alang nitum ST aman penta chu enang nelo athe minority paching thur chi aphans tame government atum pen ki thik pontang dun minority ben ali kelong nilitum thang taki pudun ji athai awi asi ST aman pen ki ali nang chu endun nang nelo usi alang li pherangki thingno ningje la ancho takalilang alang li pen kaningzi pon atengki article 342 paragraph 2 along ST upon Kerai Thibji upon Ketokdo, Lasi, Kivangji upon Huta 342 articles, Kipachunji upon Aron Pen, Chingwai Ponra, implement Nangji Pusiki Hangpon. ইয়াৰ মূল দাবী আৰু লক্ষ্য হ'ল যে সংবিধানৰ 342 নং অনুচ্ছেদ সংশোধন কৰি জনজাতিৰ ধৰ্ম ঐতিহ্য সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ গ্যাৰান্টি দিয়া আৰু এই সংবিধানত 341 নং অনুচ্ছেদত যি ব্যৱধান আছে অনুসূচিত জাতিৰ কাৰণে একেই সুবিধা একেই সুৰক্ষাৰ গ্যাৰান্টি 342 নং অনুচ্ছেদত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে আৰু জনজাতিৰ যি ধৰ্ম ঐতিহ্য পৰম্পৰা সংস্কৃতি সুৰক্ষাৰ গ্যাৰান্টি আমাক লাগে কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি জনজাতিৰ ধৰ্ম ঐতিহ্য পৰম্পৰা পৰিত্যাগ কৰি বেলেগ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে বা ইছলাম গ্ৰহণ কৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ জনজাতিৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিব লাগে তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে কোনোবাই খ্ৰীষ্টিয়ান হৈ গ'ল হোৱাৰ লগে লগে তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে মাইনৰিটি অধিকাৰ পাই যায় আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 31 মাইনৰিটি হিচাপে অধিকাৰ পাই যায় গতিকে ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰতো এক দুই ধৰণৰ বাৰ্ডেন আহি পৰে দুই ধৰণৰ আৰ্থিক বোজা আহি পৰে সেই কাৰণে ডাবল বেনিফিট ল'ব নালাগে কোনোবা জনজাতিয়ে যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি জনজাতি ধৰ্ম পৰম্পৰা ঐতিহ্য পৰিত্যাগ কৰিছে তেনে ব্যক্তিয়ে মাইনৰিটি হিচাপে অধিকাৰ পায় তেনেকুৱা ব্যক্তি আকৌ প্ৰকৃত জনজাতিৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ লুণ্ঠন কৰাৰ অধিকাৰ নাই প্ৰকৃত যি জনজাতি সেই জনজাতিয়েহে জনজাতিৰ কাৰণে সুৰক্ষিত যি অধিকাৰ সুবিধা সেই সুবিধাখিনি পাই থাকিব লাগিব সেইকাৰণে আমাৰ দাবী ডিলিষ্টিং মানে হ'ল যে যিসকল কোনো ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ জনজাতিৰ ধৰ্ম ঐতিহ্য পৰম্পৰা ভাষা সংস্কৃতি পৰিত্যাগ কৰি বিদেশী ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে তেনেকুৱা ব্যক্তিক এছটিৰ ষ্টেটাছ কৰ্তন কৰিব লাগে তেনেকুৱা ব্যক্তি এছটিৰ মৰ্যাদা সুবিধা পাই থকাৰ অধিকাৰ নাই দেখা গৈছে যে প্ৰকৃত জনজাতিয়ে পাব লগা বহুত সুবিধাৰ পৰা প্ৰকৃত জনজাতিক বঞ্চিত কৰি ধৰ্মান্তৰিত হোৱা একাংশই সেই অধিকাৰখিনি কাঢ়ি লৈছে সেই সা সুবিধাবিলাক ভোগ কৰি আছে আমি বিচাৰিছোঁ জনজাতিৰ কাৰণে সুৰক্ষিত যি সুবিধা সংবিধান প্ৰদত্ত যি সুবিধা প্ৰকৃত জনজাতিয়ে পাব লাগে অন্য নহয় সেই সুৰক্ষা সেই গেৰাণ্টি আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকে দেখিছে জনজাতি আছে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষা তেওঁলোকৰ বেলেগ বেলেগ ৰাজ্য যিসকলে তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি সমস্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিবিলাকৰ জনজাতি সমস্যাবিলাক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি জাগাত গৈ তেওঁলোকৰ সেই জনজাতি সন্মিলনটো আয়োজন কৰা হৈছে আমাৰ জনজাতিসকলৰ নিজৰ কলা সংস্কৃতি আৰু নিজৰ পৰম্পৰাৰ পৰা মানি আহিছে নিজৰ ধৰ্ম সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে জনজাতিসকলৰ যিবিলাকৰ কলা সংস্কৃতিৰ পৰা নিজৰ ধৰ্ম পৰম্পৰাৰ পৰা মানি আহিছে সেইবিলাকৰ সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি
সন্মিলনটো পতা হৈছে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি জনজাতি আছে এক গোট হৈ আজি অংশগ্ৰহণ কৰা হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ জনজাতিসকলৰ এটাই উদ্দেশ্য নিজৰ পৰম্পৰাময় যিটো নেকি আমি চলি আহিছোঁ নিজৰ কলা সংস্কৃতি নিজৰ পৰম্পৰা বা ধৰ্ম সেই গোটেইখিনি সুৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত আজি জনজাতি সন্মিলনৰ পতা হৈছে আৰু আমাৰ জনজাতিসকলৰ বহুতো সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকৰ ৰাজনীতি সমস্যা আছে আৰু বেলেগ বেলেগ সমস্যা আছে সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি যাতে সমস্যাবিলাকৰ পূৰণ হয় তাৰ কাৰণে আজি সন্মিলনটো পতা Jangmi ni phai hini arni Youth Alliance Against Corruption asai hemalong KHDRC UWA LDO Usuka AJP lapen AYCC atum chelangsi pharangke mai ingnipon laso pharangke mai along alang litum pen kaningje pon ang tengke nonke wangji jangmi ni phai inkoira sirkep arni India Prime Minister Narendra Modi Karbi Anglong nang sunji laso hut Karbi Anglong atum arada kar I mate ahem prek article 244A avi aphik pen heti songbom kewang bom aputhak India Prime Minister Narendra Modi samil so puthak lamchak chichak kang nangji pen jongsi chichak kang kedat putangte CM Dr Turang Mahong stami CM ang hoi pen chiu nangji pusi pharangke thengno ningje pon tapen jongsi laso autonomous state alama puthak pang samri plongte non kewangji MEC kilik ahut stami rat atum matha pami pen si would pipon nangpo pusi pharangke thengno ningje pon labang su pharangke amai long AJD amai phu anglong phangcho KUYA amai phu Bikram Timung KHDRC amai phu Mongol Singh Terang LDO achunbang Thengtom Teron AYCC amai phu Sanjoy Tisu Usuka achunbang Marso Ingti Lapent KYDA amai phu Minder Phangchu atum Chetongdun Arni India Prime Minister Narendra Modi Kirang Sia Puthat Karbi Anglong Arat Akar I Article 244A Hemprek Matu Autonomous State Rangji Karbi Anglong Arat Akang Chir Atihang Jo Allah Halo Sobang Sarni Kidam Tang Aningkan Itum Karbi Anglong no Amit Shah ke bang ahut kami Itum Karbi Anglong Arat Phan Chichak Taka Niltuma Party Niltuma Song Mate BJP Party yang sih hai lupote na tum Karbi Anglong Arat akar I hemprek na tum phan na pivek ko pusi na chichak tika halo so bon sita mi alang tum chichak ateng pen non pu tami Karbi Anglong Arat akar I lagi bleng pe dalo Nuta Prime Minister sitame la solam tak chichak bang wela sitame pini Modi government ho sitame penan chichak tikang lo min pen dam lo te non we mi kai pen pulote purun ke thom sonsi BJP atum dum kecicak po. Athema ala elken hani ta purun silo Rajnath Singh ta purun silo non pen purun ke thom lasi puriborton sarkar ke bang hut lasi Karbi Anglong tong non Prime Minister ke bang to lar te kang pun puma pusi ini media thengno sitame ke theding ale ke CM tum phan tame tim Karbi Anglong tum phan chunuri lo la petai ke thom pen petai siba ke cikok ima la pen pacikok wek nang po pusi tim Karbi Anglong phan sitame chunuri lo la pen ke hangar ding la se Karbi Anglong ara sitame non Modi ke bang hojong si hemprek alam ning si kang ke delo lo tante ini Karbi Anglong ara tum sitame election ke patu tum hantame matha pamikasi election jok nang po pusi nilhin pen sitame media thengno sitame chunuri duno la pen tim Karbi Anglong ara tum sitame arong Karbi Anglong Autonomous Council MEC kilikningte bokbom ajok rat atum pen stami mithanga party COC ka prek ninga che the party long ka chi okduna soi che jengrona sonsi thekbom la sonsi jangmi in phai khri hini arni durbagri consensi angkang along pen congress along khlembang phubang phi atum bang inkor rai si atum BJP along chip okdun la pen la bang koi rai si congress pen chip okdun atum phans tami MEC research stock bi pen deng ponsi non ki bang silang arni ki khlembra pet ke damra pet ji aphan si than chi mun pon han boka pen Robinson killing Karbi Long Riberta